Jesu ke morena. Jesus is Lord. We thank God for this time. Re leboga Modimo ka nako ye. He is a faithful God indeed. Ke Modimo o boikanya go ele ruri. This is another day Lena ke letsatsi le lengwe that the Lord has made, le morena a le dirileng. and we shall be glad in it. Mme ebile re tla ipela mo go lona. Hallelujah. Praise God. Let me greet all the people of God A nta ke dumedise batho botlhe ba Modimo. wherever they are in the mighty name of Jesus Christ. Gope kwa ba leng teng le maatla la ga Jesu Kriste. We are about to approach the year 2021. Re gaofile go tsena mo ngwageng wa 2021. The Lord who led us in the year 2020, Morena o re teletseng pele mo ngwageng wa 2020. He gave us a prophetic word O re neetse lefoko la seprofeto that 2020 gore 2020 is a year of new beginnings. ke ngwaga wa disimologo tse dišwa. We have seen God in this year 2020. Re bone Modimo ngwageng wa 2020. Though it was a tough year Le ga ne le ngwaga o nngwe le where thata. we faced challenges Ha re kopana le dikgwetlho because of COVID-19, ka ntata ya COVID-19. but because we have heard from God Mme ka lebaka re rutile go tswa go Modimo as He released that prophetic word jaaka ga buile lefoko la gona seprofeto that 2020 is a year of new beginnings. gore 2020 ke ngwaga wa disimologo tse dišwa. Even though the challenges were there, Le ga ne dikgwetlho di le teng we were comforted by the prophetic word. re ne ra gomodiwa ke lefoko la seprofeto. We saw things beginning. Re bone dilo di simologa. We saw things, new things coming up Re bone dilo tse ditšha di nna teng that were not even used to. tse ne re sa di tlwaela. But we have seen that we started having that new normal life. Mme re bone re tshwanetse re simolotsa botshelo jo bošwa. So we are here again this time Re gana gape tsela gompieno as the Lord Jesus Christ, jaaka Morena Jesu Kriste who is faithful. o boikanyego He has also released jaaka gape a re a golletse prophetic word for 2021. lefoko la seprofeto la ngwaga wa That this 2021 coming year 2021 gore ngwaga o teng wa 2021 is a year of fulfillment. ke ngwaga wa thurifatso Fulfillment. wa thurifatso. Meaning of this word Tlhaloso ya lefoko le is to achieve ke go kgona or to accomplish kgotsa go kgona what you have planned for. sepe se o akantseng go se diragatsa. So God is the one who can fulfill whatever He has promised. Modimo ke ene ya ka rufaletsang sepe se re se soleditseng. He is also the one who can help us to fulfill Ke ene gape a ka re thusang go rurihatsa whatever we desire or whatever we have planned for. sepe se re se eletsang kgotsa se re akanyetseng go se dira. This very God, Modimo ona o He has set the law before us. o beile molao ga pele ga rona. He wants us to live a righteous life. O batla re tshele botshelo jo bo He boitshepo. wants us to live a holy life. O batla re tshele botshelo jo bo He wants boitshepo. us to believe in the Lord Jesus Christ. O batla gore dumele mo go Morena Jesu Kriste. And there is a fulfillment that will come Go tana le thurifatso e tatang for those who believe in the Lord Jesus Christ. mo go ba ba dumela mo go Morena Jesu Kriste. There is a promise Go na le solofetso that the righteous shall live by faith. gore basiami ba tla tshela ka tumelo. And He has promised to the righteous Mme ebile o sologitse basiami that they will have eternal life. gore ba tla nna le botshelo jo bo sa They khutleng. will not perish at all. Ga ba kite ba nyelela go thewe. So there is also Mme gape go na le a fulfillment that will be done thurifatso gape e tla to diragadiwang those who are not righteous. mo go ba seng basiami. Because if they are not living a righteous life, Ka lebaka gore ba sa tshele botshelo jwa tshiamo, the Lord Jesus Christ Morena Jesu Kriste will just release o tla golola that destruction to them tshenyako mo matshelong a because bona. they don't believe in Him. Ka lebaka gore ga ba dumele mo go If they ene. don't believe in Him, Ga ba sa dumele mo go ene, they shall perish. ba tla nyelela. So each and every time Nako e nngwe le nngwe when we are listening unto this very prophetic word, ga re reitse lefoko lena la seprofeto, this can work for you as a righteous person mona mo go ka go berekela jaaka mosiami. when you are living right with God. Ga o tshela sentle le Modimo. Because there are the promises that the Lord has for you. Ka re go na le solofetso tsa Morena a nang le tsone tse leng tsa He gago. will fulfill them positively O tla di rurifatsa, and you will enjoy them. mme ebile o tla di And akola. if you are not a child of God, you are not born again, Ga o se ngwana wa Modimo o sa tswala sešwa, the very promises di solofelo tsone tseo that the Lord will fulfill tse Morena a tla di to the rurifatsang unrighteous, mo go ba sa siamang, that will bring pain unto them. mo go tla tisa thokofatso mo matshelong a What bone. is the Lord saying here? Morena a reng gana
everything that he has promised in his word, sepe sa se solofeditseng mo lefokong la gagwe he shall fulfill. o tla se rurifatsa Whether it is in a negative way or in a positive way. e ka tswa e le ka tsela e e siameng kgotsa ka tsela e sa nnang But sentle we should understand that mme tshwanetse re tlhaloganya gore it is going to happen. go a go diragala So in this very year 2021, mme mo ngwageng one wa 2021 we need people re tlhokana le batho who can wake up and say, ba ba ka tsogang ba re yes, I've seen challenges in 2020. ke bone dikgwetlho mo go The 2021 Lord wanted to prepare me morena o ne a batla go for this mpankanya coming year 2021. a mpankanyetse ngwaga o teng mo He started 2021 new things in my life. o simolole dilo tse di šang mo So botshelong that jwa was a seed mo ne e le peo that he has just sowed. ya a e jaileng So you have to see the fruits of this very seed in tshwanetse our re lives. bone maungo a peo ya jadilweng He ene has to fulfill tshwanetse go rurifatswe all the promises ditsholofetso tsotlhe to my life. mo botshelong jwa me Amen. amen So when you look at the book of Numbers 23 verse 19, ga re lebelela mo lekwalo la ga dipalo 23 verse 19 it says, God is not a man that he should lie, ya re modimo ga se motho a ka akang nor a man that he should change his mind. kgotsa motho a ka fetola mogopolo wa gagwe Does he speak and then not act? a o eta a bui mme a se diragatse Does he promise and not fulfill? a o eta a solofetse mme a se ka rurifatse God is not a man. modimo ga se motho When he has spoken, ga a buile he makes sure that he will act. o thomamisa gore wa diragatsa When he has promised, ga a solofeditse he will make sure that he will fulfill. wa thomamisa gore o tla diragatsa From the book of Ezekiel, chapter 12, go tswa mo lekwalo ga la ezekiele kgalo ya lesome le bobedi verse 22, temane ya masome a mabedi le the bobedi Lord spoke to prophet Ezekiel morena a bua le mo porofeta ezekiele about Israel. ka ga iseraela They have been looking at the vision ba ne ba lebeletse ponelopele and they were worried that it is taking long. mme ba ne ba thobela gore go tsaya lobaka But the Lord spoke to prophet Ezekiel. mme morena a bua le mo porofeta You ezekiele go and tell them, a re e ya o ba bolelele yes, it has taken long, gore go tsere lebaka but they have to understand. mme ba tshwanetse ba tlhaloganye This time around, mme mo nakong ena it is me ke nna who is speaking, yo buang and I shall fulfill mme bile ke tla the way that rurifatsa I've spoken. lefoko le ke le buileng Hallelujah. praise god So what is the Lord saying to us? morena a re mo go rona Whatever sepe he has spoken to us sa se buileng le rona in this very year 2020, mo ngwageng wa 2020 that is, we are going to see the fruits gore ya go bona maungo of what he has spoken a here sa se buileng ga unto the year 2021. mo ngwageng wa 2021 People of God, batho ba modimo we better run to God at this time. re tshwanetse re tabogele ko modimo mo nakong The eno time is now nako ke gone yane that you hear the word of God. ya gore re utlwe lefoko la modimo Prepare yourself wherever you are. o ipankanye go pega o leng This is teng the time ena ke yone that we nako have to say, ya gore o re what is God going to fulfill in my life? modimo wa go rurifatsa eng mo botshelong Is it going to jwa be in a negative way a ya go nna ka tsela e sa siamang where I shall see the law of God e ke ta bona molao wa modimo working against me, o bereka kgatlhanong le whereby nna I will be perishing? ga e le gore ke taba ke Or nyelela is going to work in a positive way on my life, kgotsa ya go bereka ka ga tseleng e e siameng mo where I botshelong shall jwa me see the fruits mo ke tla bonang of maungo the promises of the a Lord? ditsholofetso tsa modimo If you are there ga o le teng and you are saying, mme wa re let me make right with God, a nta ke siamise le morena I'm speaking to you wherever you are. ke bua le wena go pega o leng teng This is your year that is coming. ona ke ngwaga gago o You better tang prepare yourself right now. o tshwanetse re o ipankanye gone This yaneng is your time ena ke nako ya to gago give your life unto the Lord Jesus go neela Christ, botshelo jwa go mo go morena because He wants to fulfill His promise o batla go rurifatsa ditsholofetso tsa gago mo as go He has promised to the righteous. jaaka ga ke solofeditse ba siame Don't allow your life to perish. se letlelele botshelo jwa gago go You can nyelela take a step of faith right now. tsaya kgato ya tumela go Give your life to the Lord Jesus Christ, neela morena botshelo jwa gago because He has a lot for you ka re o na le mo gontsi mo e leng ga gago in this coming year mo 2021. ngwageng o teng wa 2021 May the good Lord bless you a morena o o siameng a go as segofatsa you take a step of faith jaaka ga o tsaya kgato ya tumelo
Don't bother yourself about the past. o seka wa ithobella ka tse di Just fetileng look at this time lebella nako ena and say, what is it that I need from the Lord? ore ke eng se ke se tlhoka mo moreneng I know you had plans for this year, 2020. ke a itse re na le mananeo a teng a ngwaga wa But 2020 if you have not made it, mme ga o sa kgona go a diragatsa just believe God dumela modimo that God has a plan again for you in 2021. gore modimo o na le lenaneo gape ka gago mo ngwaga He 2021 wants to fulfill His promises o batla go rurifatsa ditsholofetso tsa gago that He has promised unto you. tsa go se thuseditseng Just take a step. tsaya kgato If you don't know the Lord Jesus Christ, ga o sa itse morena Jesu this Keresete is your time that we can make up. with ena ke Him. nako ya go ya go ka diragatsa Let's pray together wherever you are. a rapela ga mmogo go pega leng teng In the name of Jesus ka Christ. leina la ga Jesu Keresete Father, we want to thank you so much for this word. re rata go leboga ka lefoko lena Lord, you have spoken to us. morena o buile le rona And I know very well mme ebile ke a itse sentle that this word has touched each and every one of us. gore lefoko lena la amile mongwe le mongwe wa rona And I know that, Lord, mme ebile ke a itse gore we morena are going to make re ya go diragatsa a new decision maikeno a to mašwa come back unto you go tla go boela ko go wena so that you can give us a new life. gore o re fe botshelo jo bošwa Whoever is listening to this message, ope yo reditseng molaetsa one Lord, give them that life morena ba neele botshelo so bo that you can go and fulfill a promise that, Lord, you had for them in 2021. gore o tla o rurifatse ditsholofetso tse o nang le tsone mo go bone ka 2021 Forgive them, Lord, ba itshwarele morena and save their lives. mme o boloke matshelo a In bone Jesus' name I pray. ka leina la ga Jesu Keresete ke a rapela Amen. amen